Rena ke go obametse ke le monohatseng a konthute ke reetse ke tshegetse mo moweng tseo di ntaolelang ke nne yo go kgatlhang ke sa ke go latele o nkaele mo tseleng nthusa ke go ineele wena yo nthatileng tsala e ikangwang nkisa mo o go ratang thiba ke sa apogele mebileng e shokameng thaelong o nkelamele thatahatsa mo bokweng o ntshware mo ke relelang o nkemise mo ke wang balehatshe ha ba ntlotla ke nne be ingotlang o nkgomotse ha ba ntšhotla me ba ba kampogisang ntira yo tlhomameng yo sa tsietsegeng jeswa ke go godise wena yo nkgolotseng mo dibeng o ntlhalehise ke nne yo go itseng ke go ngaparele ha ke tle ke nne nao ka kwa ke go amogele gape tsala mo sontageng se ke le go itse modimo ga seleka mo thulaganyong ya setlhoeng sa tumelo re o tlisetse yone ka maranyane a bobi jwa sekgokgo bo ba aparetseng lefatshe lebogela tsibogo ya gago mo dikgaolong tse pedi tse di fetileng mme re tla gola ka tshegetso ya gago tswelela gore sala morago mo tsebeng ya rona ya Facebook ya setlhoeng sa tumelo fa go le lefoko le le buang thata mo matsatsing a ke lockdown ka ntlha ya leroborobo la mogare wa corona o tseneletseng bophara jwa lefatshe fa o buisa makgolo a dikgang o bogela televishene o reetsa radio mmogo le fa o utlwa batho ba bua le fa ba tlholana fela ka megala ba dumedisana puo e ka se fele go sena lefoko le lockdown tlhaloso ya lona e ka nna seemo sa nakwana mo batho ba kganelwang kgotsa ba ilediwang go tswa mo magaeng a bone kgotsa le go tsena mo dikagong le mafelo a ileditsweng fa o lebelela lengwe la mafelo a ileditsweng go phuthega ga batho mo nakong e ke kereke ke dikolo le mafelo a go phuthaganelang bontsi jwa batho jaaka mo madirelong mme seno se dira gore re lete fa go na le sengwe se ke palelwang ke go itshokela sone ke go leta segolo thata jang ke patelesega kgotsa ke patelediwa go leta lockdown e dira gore re lete gone jaanong re letile ka tlhoafalo gore Tautona Ramaphosa o tla raya leng a re ya kwa level 3 tshwetso ya level 3 ga e mo go Ramaphosa tshwetso ya level 3 e mo goreng nna le wena re itshwere jang mo level 4 a maikutlo a rona a ka re kgontsha go obamela melao e beilweng ya level 4 ga nke gore mo nakong ye ga re na tlhopho re patelesega go leta go bona gore go tla direga eng ka COVID-19 le gore e tla tswelela gore ya majang go leta gone ke go tlhoile fela sebe sa phiri ke gore ke karolo ya botshelo mo nakong dingwe modimo o dira gore re lete ka gore ga a arabe dithapelo tsa rona ka nako eo ka nako dingwe go se gateletsege maemo o go araba ka ponyo ya leitlho a go fa seo se kopang kgotsa gane kopo ya gago mme gone kwa bofelong wa araba gonne morena mo bukeng ya Jesaya kgaolo 55 temana ya 8 go ya go 9 a re
megopolo ya me ga se megopolo ya lona, le gona ditsela tsa lona ga se ditsela tsa me, gone ditsela tsa me di okame ditsela tsa lona, le gona megopolo ya me e okame megopolo ya lona, jaaka legodi le okame lefatshe. Mafatshe a le mantsi mo nakong ye a itemogela mathata ka go tsenngwa tirong ga melawana e beilweng ya kganelo le go katogana ga batho. Batho ba le bantsi ga ba sale melao eno morago, mme se baka mathata a magolo. Kwa ntle fela ga mathata a ka aparelang baagi ka go tsenwa ke mogare, ikonomi ya lefatshe ya amega, mafatshe a mangwe ikonomi ya teng e phutlhame, batho ba latlhegelwa ke ditiro, ga ba nne le letseno la go reka dijo jaaka ba ntse ba tlwaetse, dikolo di tswaletswe, mabentlele a le mantsi a tswetswe, batho ba ileditswe go ikatisa ka phuthologo. Lefatshe mo se Aforika Borwa a le mo go sone ga jaana go tlhofofaditswe e mengwe ya melawana eo ya kganelo. Dipalo tsa ba ba tsenweng ke mogare di ntse di ya kwa godimo. Re tsamaya mo diketeng di feta 600, dintsho le tsone di ntse di oketsega. Fa ke lebelela mosong ono go ne go buiwa ka dintsho di le 123. Tsala fa puso e ntsha taelo gore go latelwe melawana ya kganelo jaaka go nna kwa gae, jaaka go katogana le go tlhapa diatla, a re a ikobela. Go batho ba le bantsi ba ba robang melao ye segolobogolo kwa marekelong, ba bangwe ba feletse ebile ba roba le molao gore fela fa ba ka iponna tšhono ya go nwa bojalwa. Go nwa kgotsa go sa nwe bojalwa ke kgang e bontsi jwa batho mo dingwageng di le dintsi, thata jang ba e leng bakeresete, ba palelwang ke go dumalana kgotsa go ganana le yona. Modimo re kaela gore re seke ra tlhapelwa, ebile Beibele e re ruta gore fa re nwa bojalwa re bonwe fa go rileng kgotsa re bonwe mo mabakeng afe, kgotsa re se bonwe gotlhelele. Kwa bofelong jwa tse tsotlhe tse, tshwetso ke ya gago gore wa nwa kgotsa ga o nwe gotlhelele. Puso e tseile tshwetso e e tsereng ya gore bojalwa bo se rekisiwe mo nakong ye ya kganelo, mo nakong ye ya lefoko le ke buileng ka lona le le tumileng la lockdown. Ga le mabaka le mantsi a nka tlhalosang gore goreng tshwetso ye e le maleba le gore goreng e ka tswa e se maleba. Kwa bofelong ga re batle ope a re ke maswabi, ke ne ke nole, ga ke a itemoga. Se ke tshogang se ka direga ka motho yo gakaletseng go nwa bojalwa, ke se ke se utlwang mo bukeng ya Diane kgaolo ya 23 e reng, ke mang yo nang le tatlhego, ke mang yo sa ritibalang, ke mang yo manganga, ke mang yo nang le matshwenyego, ke mang yo nang le dintho kwa ntle ga lebaka, ke mang yo nang le matlho a letoko, ba ba nnelang veini nako e telele, ba ba tsenang go tla go senka veini e tlhakanetsweng. O seke wa lebala veini fa e ntsha mmala o mohibidu, fa e tlhanasela mo sunelong, fa e relela, kwa bofelong jwa yone e loma jaaka noga, ebile e ntsha botlhole fela jaaka noga e nang le botlhole. Matlho a gago a tla bona dilo tse di sa tlwaelegang, le pelo ya gago e tla bua dilo tse di sokameng. Mme ruri o
tla nna jaaka yo rapameng mo gare ga lewatle le jaaka yo rapameng kwa godimo ga pinagare ya sekepe. Mo boimafoko a ore ba ntiteile mme ga ke aka ka bobola, ba ntiteile mme ga ke aka ka itse. Ke tla tsoga leng ke tle ke batle go nwa gape, mme go nwa gape go busetse mo go one maemo ao. O sa itse gore o ya kwa pele kgotsa ya kwa morago. Tswa mo tatlhegong o ritibale, tlogela manganga, o neele matshwenyego a gago go Morena. Go ditemana tse di monate tse di ka dirang gore lefaolo botlhoi le bojalwa bo o iphitlhele o raelesega go ka bo ka go bisa fela ditemana tseo. Mo gongwe o bone kare wa leofa fa moletlo wa lenyalo o ileng kwa gone o sena bojalwa ka gore lwa motho kile a tlisa boitumelo kwa moletlong wa lenyalo. No go le go setla mme a fetola metsi go nna beine. Utlwa morulaganyi wa moletlo a reng fa a sena go latswa veine e dirilweng ke Jesu. A re batho bangwe botlhe ba ntsha veine e monate pele, mme fa batho ba tlhapetswe ba ntshe ya maemo a kwa tlase. Wena o beile veine e monate go fitlha jaanong. Jesu o ne a dira seno kwa Galilea e le tshimologo ya ditshupo tsa gagwe, mme a bonatsa kgalalelo ya gagwe, mme barutwa ba gagwe ba dumela mo go ene. Moapostolo Paulos o raya Timothy mo bukeng ya ntlha ga Timothy kgaolo ya 5 temane ya 23 a re, o seke wa tlhola o nwa metsi, mme dirisa veine ya nnye ka ntlha ya mala a gago le go bobola ga gago gangwe le gape. Mme mo nakong e ka gore ga o kgone go e fitlhelela, gongwe o na le mala, batla kalafi e maleba, mme o itshware jaaka re ntsime a kilapa. O itshware. Nako e re leng mo go yona tsala ga e batle tse re buang ka tsone tse, ka gore o ka dira diphoso wa iphitlhela o tsenwe ke mogare ka go tlhoka go itshwara, mme re kwa bofelong wa thanya lomapo lo lo tsebeng o bore ke ne ke nole. Fela botshelo ke jwa gago, tlhopho ke ya gago, akanya pele o raelwa ke keletso. Bontsi jwa bakeresete le bone ba ipona ba leofa ka go sa ye go obamela Modimo kwa kerekeng, mme seno se ba tsenye letshogo la gore e ka re ba boifa puso go gaisa Modimo. Gopola Baroma kgaolo ya 13 ya re, gonne ga gona mmuso fa e se o tswang mo Modimong. Mebuso e leng teng e beilwe ke Modimo. Ka moo yo ganang mmuso o emelana le puso ya Modimo. Se puso e se dirang ke go sireletsa mebele ya rona ka e le tempele ya Morena. Re atle re bue tsala re ga se ka botlhale jwa rona. E tla re fa tsotlhe tseno di wetse re Morena ne se ka botlhale jwa rona, mme nnile ka boikobo jo o laetseng gore re nne le bone. A boikobo e nne moitlamo wa mongwe le mongwe. Re se Jesu o rile fa re mo rata re tla obamela taolo ya gagwe, mme ebile fa re utlwa ditaolo tsa gagwe re tla nna mo loratong la gagwe. E kile a re ke le ngwana ka rutiwa se fela ke seo se tla mo mogopolong wa me fa ke bua ka go obamela. When we walk in the Lord, in the light of His word, what a glory He sheds on our way, while we do His good will,
He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but his smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sigh or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey. Seno se tlhomamisiwa gape ke Exoda fa re mme jaanong fa lo ka utlwa lentswe la me ka kelotlhoko le bo le boloka le kgolagano ya me, ruri le tla nna thuo ya me e kgethegileng. Ke mang yo o sa batleng go nna le tlotlo la Modimo? Fela jaaka re le bana ba Modimo ga re a tshwanela go tshwenyega ka seemo sengwe le sengwe se re itemogelang sone, le se re leng mo go sone ga jaana, go akaretsa le leroborobo leno, go akaretsa le kganelo ka ntlha ya lona leroborobo leno, gonne Modimo ga wa ka wa re naya mowa wa boboi, mme le wa thata le wa lerato le wa boitshwaro. Go na le go akanya ka mathata le go nwela mo poifong, re lebelele gore a gona le tse di molemo tse seemo se re leng mo go sona se re ka neelanang ka tsone. Re lebelele seemo se jaaka tšhono ya go sekaseka tumelo ya rona, go sekaseka kgolagano ya rona le Modimo, le go nna le boammaaruri fa pele ga sefatlhego sa gagwe. Go ne moapostola Jakobo o re gakolola ka gore e re fa lo wela mo ditekong tsa mefutafuta lo di kaye boitumelo fela, ka lo itse gore go lekwa ga tumelo ya lona go tsosa tlhomamo. Metlhomamo ye e tshwanetse go nna le tiro e tletseng gore lo nne botlalo, lo itekanele, lo se tlhaele mo go sepe. Fela jaaka le mo losong ha re opela re re Modimo ke yone o tlosang selelo mo matlhong, le mo patisegong e re leng mo go yona ye. Gone fa re tshwanna go tsholeletsa matlho a rona kwa go yene, ka e le gone mo thuso ya rona e tswang go yene, ene yo o dirileng legodimo le lefatshe, o laola tsotlhe, o busa tsotlhe, ke ene Modimo wa boikanyo yo o nang le nonofo yotlhe ya go laola le go laela puso ka go e kaela mo ditshwetsong tsotlhe tse di tsayang ka maano otlhe a yone go thibela kanamo ya mogare o, go ba neela tlhaloganyo ya go tla ka kalafi, go fa botlhale dingaka go alafa mme ena a fodise, go rotloetsa ba ba tlhokometseng balwetse, dikgwebo tse di amegileng, o tla fa beng ba tsone botlhale jwa go di tsosolosa. Kwa bofelong tsala, o re solofetsa botlhale fa re mo kopa, gonne o nonofile go dira bogolo go feta tsotlhe tse re ka di kopang le tse re ka di gopolang, ka fa thateng e dirang mo go rona. Amarena go boloke, o ikobele molao wa go katogana ga batho, nne kwa gae, tlhape diatla, tswelela go mo rapela, go galaletse leina la gagwe mo maemong mangwe le mangwe. Tswelela le go rata tsebe ya setlhoeng sa tumelo mo Facebook le go itse Modimo Seleka, o e arolelane le ditsala tsa gago. Modimo a go boloke, a go beye seatla, o nele ke pula, o roballwe ke ditlhong.